अहानबदा मरु ओइबा पाव सु हंदोकपगी वाफम दिलेट्री सुगी ग्राउंड रूल थुगाइबा लालौबु सिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौरगनी हाइना ममांग थक्ता हाइखिबा वाफम अदुमक ngasisu यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइख्रे मणिपुर पुलिस के डीजीपी सिंदोख्रे राजीव सिंह आईपीएस त्रिपुरा केदरना मणिपुर पुलिस के डीजीपी ओइना थौपुरगनी हाना मणिपुर पुलिस के डीजीपी ओरंबा पी दोंगल आईपीएस ना ओएसटी होम पाहनख्रे अमदे यूनियन होम मिनिस्टर ना इम्फाल द लैरिंगै कुकी खुलाई पाइबसिंगना कांतो द युम क्या मै थाख्रे खुरुमजरी मामी टीवी न्यूज मिटेंग ताबिरिबसिंगु तराम नौचरी हौजिक लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा लैखिद्रबा अमदि अवाबा मायोकनरिबसिंगी अवाबदा मामी टीवी न सरुक याजरे अमना अमबु ngakthok ngaksin tongnaduna lamdam asida amuk hana santi puraknaba apunbagi saktam kaihanda khundaminari ba kanglup masen gi marakta mahau sagum nungsi chanana laiminana ba ekoi khudimakna hona minase pausandokna pizare लमदम असिगी मियामना कुकी खुलाई पाइबा लालहौब सिंगना चनरिबा सु हंदोकनबा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा तक्सिन खरबसु सु हंदोकपगी वाफम दिलेट्री सुगी ग्राउंड रूल थुगाइबा लालहौब सिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौरगनी हाइना ममांग थक्ता हाइखिबा वाफम अदुमक ngasisu यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइख्रे ngasi चीफ मिनिस्टर की ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा अमित शाह ना हाइखे मणिपुर पुलिस तगी लौखिबा नोंमै सिंग सरेंडर तौ चेनबा सिंग फागतनबा हयेंगदगे कॉम्बिंग ऑपरेशन पाक सना हौरगनी वकत ताना हौदबदगी लमदम असिदा मेगी तांग अहुमदा हौखिबा इरांग असि लंगना लंगजिन थिदोकनबा हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस ना लुचिंगबा इंडिपेंडेंट कमिटी अमा सेमदुना थिदोकपा हौरगनी हाइखे यूनियन मिनिस्टर ना मखा ताना हाइखे हौजिक थोकलिबा इरांग असिगा मरी लेनना मैतेगी सीएसओ कुनिथोय अमदि कुकीगी सीएसओ कुनमंगा पॉलिटिकल पार्टी तरामाथोय ओलंपियन अमदि इंटरनेशनल एथलेटिक्स मिनिस्टर मकोक थोंबा सिक्योरिटी ऑफिसर कया उनदुना वरी सारे लमदम असिदा अथुबदा शांति पुरकना होनगने लमदम असिगी मियामना हौजिक थेंगनरिबा चिंजाकी अवाबा असि कोखनबा खोंसंगदा टेम्पररी रेलवे ngakpigani खोंसांगदा टेम्पररी रेलवे प्लेटफॉर्म अमा सेमदुना नुमित मंगा तरुकनिगी मनुंगदा ऑपरेट तौहंदुना मपानदगी पोचै चिंगनबा थौरांग लौखटले हौजिकी ओइना चेंग मेट्रिक टन 50 पुरक्तुना लेरे अतोपा पोचै सिंगसु लंबीदा लाकपा हौरे ऑयल पंप 15 अयुक अमदि नुमिदांगदा हांगनबा सेम सारे अथुबा मतमगी मनुंगदा लमदम असिदा शांति थमनबा गवर्नर न लुचिंगबा पीस कमिटी अमसु सेमलगने कमिटी असिदा स्टेक होल्डर सीएसओ न चिंगबा सिंग पुन्ना सरुक यागने रिलीफ अमदि रिहेबिलिटेशन की पैकेज अमा सेमलगने लोइनाना इरांग असिदा लैखिदबा सिंगी इमुंग मनुंगदा लुपा लाख 10 गे कंपेंसेशन पीगने लंथुम मांग ताखिबा सिंगिसु कंपेंसेशन पीनबा थौरांग तौरे हौजिक लमदम असिदा इंटरनेट थिंगलिबा असि इरांग हेक फबगा हांगने सात्रगी याइफनबा एजुकेशन मिनिस्टर देगे एक्सपर्ट सिंग लाक्तुना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दमक ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन अमदि डिस्टेंस लर्निंग की खुदोंचाबा पीनबा कन्ना होनरे सथोक चसिन की दमक मियामना खुदोंचानबा चॉपर सर्विस लेहनगने लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिमकना पुकनिंग फाथबिदबगा लोइनना शांति हंजनबा होनबदा मतेंग पांगबियु हाइखे विगत 6 वर्षों से जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मणिपुर बंद, ब्लॉकेड, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार सू मिलिटेंट अगर समझौते की किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लंघन करते हैं तो अब उन पर कठोर कार्यवाही होगी, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। सूचनाएं कई प्रकार की मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहूँगा, परंतु जो भी सूचनाएं इसको हम डेट कर रहे हैं और कड़ाई के साथ। देखिए, हमारी बातचीत सभी से चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में अब तक 15 अलग अलग हथियारी ग्रुपों से हमारा समझौता हो चुका है। 8000 से ज़्यादा लोग सरेंडर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से
लगभग 8,000 उग्रवादी हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए। बाकी लोगों से भी बातचीत चल रही है। ये सभी से बातचीत एक उच्चतम स्तर पर गृह मंत्रालय कर रहा है, मगर जब कॉम्प्लेक्स पोजीशन होती है, 50-50 साल पुराने सवालों पर मसले होते हैं, इसका निपटारा लाने में समय लगता है। पाउमी सिंगा उनरमलबा मतुंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ngasi nungthil pung ama helakpada Delhi gi damak Imphal thadokre ngasi ayuk pung 12 helakpa matamda kuki khulai paiba singna lamsang police station gi manung chanba kanto da yum kya mai tharam le haire numit kharani gi mamang da su kanto sabam gi akoibada yum kya kuki khulai paiba singna mai tha ki baga loinana nongmai kapsilak bagi thodokta micham ama MR personnel kunma thoi sokhi bagi thodok thokre matung danga si amuk hana yum mai tharam khibani haire CRPF की IG ओइना थबक पुरंबदगी ममांग थागी कुनमा पंदा Ministry of Home Affairs के Joint Secretary Police 1 द थोखिबा ऑर्डर अमना मणिपुर द इंटर कैडर डिप्यूटेशन ओइना लाखिबा राजीव सिंह IPS त्रिपुरा कैडरना मणिपुर पुलिस की DGP ओइना थौ पुरगने हिरामसिगा मरी लेनना ngasi मणिपुर लेंगा के स्पेशल सिक्योरिटी की गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना ऑर्डर अमा थोखरे हाना मणिपुर की पुलिस के DGP ओरंबा पी डोंगल IPS ना OST की होम पुरगने हाइरे ममांग थामे अहुमदगी थोखिबा कांगलुप की इरांग नमरम ओइदुना सेंटर न इरांग नमथनबा हाइदुना पैरामिलिटरी फोर्सेस कया थाजिलकपसिंग असे मियामना थाजबा लेते पुन्ना लौथोक पिख्रो हाइना मफम कयादा लंबी थिंगबदा आर्मी सिंगा मुकनबदगे खोंजंग असिसु लेप्तना चंगसिले थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम कया मेला ग्राउंड यारीपोक लमखाइदगी हौरगा कसोम खुलेम ताबा लंबी गे तोमजिंग चिंखोंग खेत्री लेकाई मोइरांगपली वांगखेम हुइड्रोम सिंगा सिफा लेकाई विष्णु नाहामयाई लेकाई पुखरी अचौबा मपाल यारीपोक कैथेल बामो लेकाई केक्रू अमदी खोइरोम न चिंगबदा अदुगा एशियन हाईवे नेप्रा कंपनी फावरगा चरांगपात नोंपोक सेकमाई ताबा लंबी परिंग दसु मफम कयादा लंबी थिंगबदा उजाव वाटर सप्लाई की पाइप उवा कया फैजनदुना अयुक नुंथिल निमिदांग अहिंग खाक्तना मियाम थोक्तुना लंबी थिंगदुना आर्मी सिंग चथोक चसिन तौबा यारोय हाइदुना कुपसेन सेनरी वांगखेम कैथेल दागी थौबाल यारीपोक लंबी थिंगलिबा वांगखेम मैरा पाइबी की लुचिंगबी अमना फोंगदोरखिबदा सु चनानबा थोकलिबा इरांग असिना अखोय मियामदा यामना अवाबा पीरे सुफम नोंफम मफम खंग्रे इंडिया अमदी मणिपुर लेंगाकना कोकी मिलिटेंट सिंगा तौनरिबा सु असि चनाबिरनु अमदी मिचम मियाम गाक सेनगनी हाइना थारकलिबा इंडियन आर्मी सिंग असिदा अखोयना थाजबा थमद्रे अदुना आर्मी सिंग असि लौथोक पिख्रो अखोय हानागुमना इंगना चिकना तंगदु लैताना हिंगबा पामी हाइखिबगा लोइनाना खोलाव कयासु लाउखि सु लेबना मरम ओइरगा हौजी इंडियन आर्मी सिंग जे अखोई करीसु कानब लेत्रे अदुना अखोई पांदमदी अथुब मतमदा इंडियन आर्मी सिंग जे अमुक्ता लौथोक पिख्रो अखोई ngamnaba अखोई ngamnaba दुम लांथेंग नजरगे अदु इंडियन आर्मी सिंग जे मरम ओइरगा अखोई दा अवाबा अपन भाबदु हेना थोई हाना मनि अखोई मणिपुर सरकार अखोई मसी वाफम से अखोई थमजगे अदुगा अथुब मतमदा मणिपुर दगी अखोई कुकी जिंगी सु लौथोक पियु मणिपुर दा बायरोज अदगी कुकी लामी सिंग द पिबसु अखोई लौथोक पियु अथुब मतमदा अखोई इंग चिकना हिंबा लेबे याम पामजै तंगदु लैताना महौक संगाय फन लेबदो अखोई सुजन नोमजरगा लेजबदो अखोई पामजै अखोई यामना वारे अखोई तुमहम चाबम खंगदरे मणिपुर द लेरिबा इमा इबेल सिंग अदुकी मति अवाबा चैथेंग फंगे मसिदैदा अखोई सरकारना मियंग चंगबीदना अखोई तुमिने लेथोकबजे अखोई असुकी मति वारौजै हाबो वाफमजे अखोई थमजगे Social Welfare Association Sawa Sangayumpham Amade Muslim Students Development Organization MSDO Sangayumpham na Sangayumpham Jila Parisad ki member MD Hibzur Rahman ga Kutsam Naraga ngasi Thawbal District ki tongan mamafam tareta hangdokliba relief camp singda chatuna cheng amade chana thakna ba potlam sing tengbang pikre Tengbang potlam sing piba aduda saruk yaraduna MD Hibzur Rahman hai haukiba me ahumda ikang kangaudana thokiba irang na maram oiraga mioi kaya awaba mayok nari irang asina maram oiraga lanjen aduna relief camp kaya da changjafam lauduna leiri chamjaraba mioi kaya gi yum kai kaya mai thadok pikre masi thamoi sokna nuai taba fawe relief camp singda changjafam lauduna leiri basingi awaba da saruk yazaba oina sangayum fam gi mafam singda haujik chana thakna ba potlam sing angamba puthokna duna tengbang potlam sing asi pijabane asigumba irang asi athubada waration pubiraktuna mahausagi fibam da pubirau haina Hibzur Rahman na Manipur lenga ke pokning chingsilake
Thawbal District ki Lamding da laiba Lamding Higher Secondary School Wangjing da laiba Kodom Paupi Sports Complex, Hairok Higher Secondary School, Wangjing SK Laikai Community Hall, Pioneer Club Wangjing Khodamba, Khangabok Higher Secondary School amadi Athokpam Upper Primary School da hangdokliba relief camp singda Tengbang Potlam Singh PK. Manipur da khwaidagi hena laibak thiba amamba numit ama oihoragaba asumloba thongdoga sida Manipur gi mafam kaya da khoi yung kai mai thadok pi khiba amadi laifam chafam khangdadana leiruba asigi mayam sigi yengaga hujik hangi ba relief camp singda khoi sangai umhamdagi organization MSDO amadi sawa anina sinduna hariba relief camp sing asida akhoi gi angamba sangai umhamdagi thokjaba magi angamba mayam puchalakpaduna akhoi gi mafam taret nipan da akhoi relief ki angamba potai khara piba lakjabani Ngarang numidang pung tararam taba matamda Imphal East District ke Sagolmang Police Station ki manung chanba akhunbung maibung amadi wakan fai khul gi akoibada kugi khulai paiba singa Gurkha Regiment ki kangbuga akan ba mong da khuthokna kre khuthokna ba adu da Gurkha Regiment ki maikai degi bom na jingba kapsinduna khuthanke adumak oina maikai animakta asok apal kaya yawbagai official oiba paudi fangbang amdri Su Kudakta Hando U Assam Rifles Kudakta Halak Hankro Amadi State Force da Ehen Basakti PU Haiba Manipur gi apun basaktam kai pe yaroi haiba ki dabi sing tawraduna miyam na khongjang changsin ba leptri ngasi su uripok maikei da tongan ba lup sing na sinduna uripok kangchup road paring da miyam na human chain semkre Imphal East ki sawong bung thongkhong da maikei adom gi miyam na chapma na ba dabi tawduna wakat mifam chathakre Ngasi ayuk pung mangarom taba matamda tata truck amada haptuna purakpa lupa lak mangarom gimal mamal oigadaba tongan ba yungang sing miyam na faraba matungda mai thaduna mangan khre hairiba thodok asi morang lamkhai da thokibane mafam adugi khunja sing dagi fangba pawgi matung inade irang asina maram oiraga maikai adom gi nupi singna lambi da lakpa gari sing check tawbugi thabak chathabada Imphal rom dagi haitarakpa tata truck number MN01 ngakpigani MN04P 0548 check tawbagi thabak chathabada gari adugi acha athak amadi Acha athak amadi achathaugi marakta yungang sing adu yauramba thengnakhibani tungda miyamna yu sing adu lautharaga mai thaki gari adugi driver adu muslim ne mahak gari ga konana police na fagat khre haire Kosem na lawba lising ani kunithoi kulumdoi class jot examination da position holder fangkraba students singna Dana Manjuri College of Arts ta tamlakpa matamda DM College of Arts Student Union lising ani kunithoi kulumdoi na chahi amage admission free da fanghanlagane makhata na differently able person students amadi awa ana taraba satra singi sumateng pangane government institute sing da su differently able person singi chada yankhai admission free khaktamak lawbi yu haikre Wafam asing asi paumi singa unaba amada DM College ke Art Students Union gi lupchingba singna haikibane makhoina haike me ahum dagi thokiba khutsem gi irang asina tha ama faraklaba fawba state government amade union government na normal si thamba ngamdaba laibak thibane Union Home Minister Amit Shah gi Manipur gi khongtat sigi wathok karino laibak miyam da khanghalo Manipur miyam bu uttagi haibagum thokan gano irang asi kamdauna haurakhi kamdauna warisin purakani state government amadi union government na athubada solution ama puraktuna Manipur miyam gi punsi kallo National Highway Manipur miyam gi lifeline mafam kharada su chanariba ko gi militant singna thingliba ase state amadi union government na step laukhatriba karigino union government gi thodang ubada ngakpa fawi asira India gi leibak mayam na pullaga leiminna bagi wahanthok asira
Manipur miyam ki punsi kalu students sing bularik tamba fangalu. DM College of Arts ki nauna laugadaba BA first semester admission process haudri. Irang asi safabaga government ki ayabagi matung ina newspaper pauche singda khangalakane. Entrance test or 12 class ki mark percentage ani asigi manungda admission process tawgani adubo hauzimaki lepa laitri. Akupa marol gidamak DM College of Arts Students Union na pau phaubirakpa yagani haike. Kosem na lauba lisingani kunithoi amadi kulumdoi class 12 examination asida position holder chankraba mairoi singna Danamanjuri College of Arts ta tamlakpa matamda DM College of Arts Students Union na chahi magi admission fee mating pangani loina differently able person or ba amadi awana tarba satra sinasu lakadaba session asida tamakpa matamdasu angamba mating pangani akoi Honorable Union Home Minister Amit Shah akoi Manipur gi khongchet asida akoi mahakna piningiba mahaki khongchet asigi wanthok asi kaino Manipur miyam da mayek sengna khangalo thoiba wathok asi ngan laktuna haibadi kadai dagi haudoibano thodok asi karamna warosi lakani haibase ngalikan matam dagi wari saba yare adu Manipur miyam na khange hujik thoiba wathok asi akoi gi warosi lakpa matam akoi normal si lakpa matam matam yam changani. Atopa Kanglup ki demand natraga appeal thungana bahona bada Naga gi lamsing thukairakpa Naga sing na yaroi haina United Naga Council UNC na India government da akanba paujal ama pikre. New My News Network tangarang atheng bada Fangalakiba Union Home Minister Amit Shah da UNC na pisan kiba memorandum amagi matung ina mawong ama natraga amada Naga gi lamsing thugaiba natraga Naga sing da sathina sokhalabade sathi balanjau laktuna tongan ba Kanglup singa makhatana sathi ba hingsa tholakane. Memorandum aduna makhatara duna hai lising aniga tara mangagi August ahumge framework agreement yumfam oiba matam kuina dagi mapung faba amasung ikai khumna ningai oiba Indo-Naga political sentiment ama lehanaba simak representation ase UNC na pisan kibane. Manipur da haujik thokliba irang marak asida Manipur da lakliba Union Home Minister gi khongchat pudi UNC na taram na ui haina phongdokli. Aroi bada maru oiba pa amukhana Su handok pagi wafam dilaitri sugi ground rule thugaiba lalaubu singi mathakta akan action lauragani haina mamang thakta haiki bawafam adumak ngasisu Union Home Minister Amit Shah na haikre. Manipur ki DGP Sindokre Rajiv Singh IPS Tripura Kedarna Manipur Police ki DGP oina thaupuragani hana Manipur ki Police ki DGP oiramba P Donggel IPS na OST home pahenkre. Amadi Union Home Minister na Imphal da lairingai kuki khulai paiba singna kanto da yum kya mai thakre. Mami TV News Media tabiri basing ba mukana kurum jari.